Elo ko jirtu dhaggeeffattoota suuraa YouTube jirtu fayyaa keessanii warri meeshaa nagaa fatanii jirtu fayyaa keessanii isin jira sumaan nagaa isiniif haa ta'u ani nagaa kooti warri meeshaa biyyaa bituu achi bitee dhufu moo asii bitu naan jette mucayyoo natti dhaggeeffadhu anchi hullu yaalfa kan jettee wantin irratti barreessite abbaa meeshaa shunkurtii daaku si argeera qosiifis ilaalaan jira misaa nyaataaru jarri kanaaf hin taa'ee jira asumarraa meeshaa ilaalladhaa kun wanti barbaadan biyya keenya guutee jira roottoon illee kun jira zafaan hin jira waan numti isin bittanii dhuftan hin jiru meeshaa intinii yoo ta'e immoo siniin gaafadha ol seenee nyaatanii haakaanii nyaata dhiifama baajaaji sinitti iyyaa jira manni maqaasaa kun istoofiin kunis illee jira laala maandajaa fakkaatee han bareedu kunfa hambunaaf tattaatu jechuudha birri isaa garuu hin gaafanne yeroo nyaatarra waan jiranii kuno barmeeliin illee jira gommana birriiti ol seeneen gaafadha kwa misaa nyaatanii akaan yerri misaa nyaataa jiru kanaafan meeshaa warra si ajajachuu bitachuu barbaadanis warri fidatanii dhufuu barbaadanis illa allagachiisaa nan gaafadha darzaanumaan jira waan hunduu kunoo enna laayikii godha subscribe godha silkii warri haara subscribe godha warri kaan immoo laayikii godha sin jaallanna nusi magaalaa Finfinnee kana fakkaatti gaa gudditti eessa shiyirraam safara gulliiti yookaan safara meeshaan bitamu jirra jechuudha malee lafa foqqi sana laala iddoon mirxiin jira garuu lafa foqqi sana manni gaa argitan achi isinitti agarsiisuu hin barbaanne kunoo barbaadan meeshaa gama jiru biyya keessa Itoophiyaa fa'aa fakkaattu laala jechuun iddoo qal'aa jedhee isinitti agarsiisaa እንትን የልብስ ካውያ ይሸጡ ነው ወይስ ሊገዙ ይገዛሉ እነሱ እዚህ መጥተው ይገዛሉ እና እንገሩኛሉ ለዛ የት ናቸው እነሱ ውጭ ናቸው እዛው ካሉ ቢያመጣ አንዱ ይሄን ነው የሚፈልገው ያ ጁስ ሽንኩርት ማፍጫ ችግር የለም እሱ ስንት ነው ብሩ የትኛው አለች ይሄኛው ሳቺ የሚለው ያ ሳቺ የሚለው 2300 ብር ሽንኩርት ማፍጫ 2300 እሺ የት አለ ያው ነው እንትኑ ካውያ የለኝም የለም ካውያ አሁን እኛ ጋር ሳይሆን እዛች ታች ጎባ በንዞር ይሄ 2300 ብር አስታት አርግልሽ እነሱ ሂጂ ቆይ አንዴ እሺ ይሄስ አሁን ይሄኛው ባለ 3 ነው እሺ 2000 ብር አስታት ይደረጋል እሺ ይሄስ 3 2000 ብር እነኚህ ተራቱ እነዚህ ባለ 5 ነው አይ እሺ ከዚህ ጋር እሺ ባለ 5 እሱ ስንት ነው ይሄ 4000 ሁሉም አለ ማለት ነው ልጆች ምናልባት ከፈለጉ ካውያም ከፈለጉ አለ አዎ ካውያና ካውያ በውሃ ተደርጎ ስፕሬይ የሚጨርም 2500 ሁለት ብር 2500 ብር ሱቅ የት ነው የሚያገኙ ግን እሱ አለ እኔ አሁን ስራ ላመጣሁት እንጂ አለ እሺ በቃ ሂጂ ካሉኝ እጄ መጥቼ እዚህ እገዛለሁ እሺ ተርሙዝም አለ እንትን መፍጫ ስንት ነው ቡና መፍጫ 600 ብር ሁሉም ማሻአላ ነው አመሰግናለሁ አረፍ ጣጣል እሺ ተብዲ ከላላ ወነ በሬዱ ስለመጣ ገርሲሱ ጋር ሚሳባው ለበኩል ነው ሚሳባው ለምን ባበረ ምንድን ነው አልከው ስንት ነው አለችው 6200 ይሄኛው ነው 3800 ይሄንን ያብራል 3800 አይ ቆንጆ ነው ያምራል ለሰው ማላክ ፈልገች ሌላ ደንበኛ እሺ በቃ መጥቼ ገዛለሁ
ትልቅ ነው። ስንት ነው እሱ? ከለሩ ይሄ ነው የሚያምረው። ይሄ በጣም ያምራል። ትንሽ እሱ ትልቅ ነው። የመጨረሻ ስንት ነው? 3000 አይ አሪፍ ነው። እመጣለሁ። የትኛው የሚቀንስ? የቴቡ እስቲ ቴቡ ማስቀመጫ እንደው እሱ ሳይ እሱ ስንት ነው? አንዱ ነው 4500 ብር። ትልቅ ነው። ይሄንም ማለት ነው ያምራል። ይሄም ቆንጆ ነው። አይ ይሄ ሁሉም ምርጥ ነው። ያምራሉ። ላላ ዶሪ ማሎ አረኮ ማሎ በሬዳ ደሜ ጀላ ከና ገና ቤት ሲንጀራ ሽዱራ ከና ተዳበቱ ኦዬ በጣም ነው የሚያምረው ነው። አይ ክፈተው እስኪ መጀመሪያ እንየው። ስንት ነው ይላል እንዴ? ዋው ቦታ ጠባብ ስለሆነ እንጂ ሙሉ የለም እንዴ? ይሄ ይወጣል። ይሄ ሙሉ እኮ የትኛው? ሶሪ እስቲ 3 ብር ነው ያለው። 3 ብር ሙሉ ያምራል። ይሄ ሙሉ ነው። መደርደራ ይሄ ነው። ስንት ነው አባ ዋጋው? ወደ ደወልና አይ አንተ ታውቀው? እሺ ጠይቀውስ። እሺ ይሄ ማለት ደግሞ ከፈለክ ይሄ ምን ይሆናል? ለምን ሽራብ ምናምን ማስቀመጣ ይሆናል? ሲግራ ምናምን ታጥፋ ይታቆ አረ አይካ አይደለም ጫማ መደርደሪያ ነው እንደ በኒ ጋር ገታለ እንዴ? አንጀላት ገታይ በኒ ሚላላ ላላ ምንድን ነው ማግኔት ነው? ይሄ ነው አንጀላት ታይመር ማሬ ደላላ ሜሻ ከና ጫማ ማስቀመጣ አደዳን ከጫማን ከያ ካሙና አንጀለን ከነስ በኒ አጀጀቾ በርባዳኔላ ባኪሳሞ ፍኔ ቃልቲ ማናራ ቡኬ ተወርባዳን ሄሎ ጀዳ ወዛብረት ሄሎ ሶርሳ ሄሎ ትግስት የራስኒ ቢቱ አንደኛ ከነ ዲሊቨር ትከፍላላችሁ ብር ግን እሺ ስንት ነው ለባ ኦይ ደርሳለች እዚህ ጋር ሌላም ታሳያችኋለች ውስጥ ማለት የምን የሆነ ኩንሞ አካተ ቢት ያጋርተ በሪ ሰዲ ቀበለ ከን ኩኒ አስከሰ ማልከቱ ሹራቢ ልብስ ባንቲ አዶ ከነሞ ማልከ ወጥ ቤት ቀልዲን እንደቀልዲራ ቲቪ ሚት አቦ ዶሆነ ዋንተ ድበርቶኒ ድበቱ ጅራ ዋንተ ድበት አንቀባቀባቲ ምናምን አርግተኒ ወለካ ከነን ከየቶ ጁራ ከማን ከኛ ማና ከኛ ጁር ሰና ገርተን ጉባን ሳቀሲ ወለካ ሳሙጭ ተይራ ከነቲ በሬ ፎቶ ያነሳሽ ነው? አዎ ፎቶ አይቻል አራ ወና ስትሞ ኩኖ ጀልሽ ሞ ከነቲ ላላ ወንበር ባደና ባሱን ነው ዩቲዩብ እኮ ነው እንትን የለም ቆይ አስከሳ ቆን መድድ በጣም ስካቱ እንደዚህ አስራ ወንበር ባደና ቆን እንደዚህ በጣም ትበሬ ይደላል። ስንት ነው አልሽ? 9500 ይሄ 9500 በጣም ምርጥ ነው። ያምራል። ከለሩም ያምራል፣ ዋጋም ያምራል። እኛ አምራይ ስለሆነ ነው ማለት አይ በጣም አሁን አደረስነው እዚህ አይነት ነው። እዚህ ጋር ሁለት ነው። ሁለት መሳቢያ ነው እና ከፎቅ 3 ባለ 3 ተከፋች። ስንት ሜትር ነው? ሜትር ከ20 እሺ ይሄ በጣም ምርጥ ነው። እንጨት አለ አስትሞ ይሄ ብረዳኔ ችሎሬ ላይ በርባደንስ ብር ዶንታኔ እንትን ይዛጋላል ኤስ ማንደያ የኤሌክትሪክ ነው 500 ብር
ماشي. Ay, konjinya nanti. Ele warra jechuu barbaadan kun argitanii bifuma ja'a. Laala akkuma akkatti inni bareedu. Maka እንደዚህ አይነት አይደል? Stop. Ini በጣም ነው የሚያምር እግዚአብሔር asitti madardara lama qaba argitanii sirriiwwan barbaadan keewwataa sirrillee kaawwachaa as gubbaarratti mooxii hojjetachuun hin danda'ama jechuudha. Kun meeshaa bitaa ollee agartanii hundumti keessanuu bakka meeshaa isinii gaggaafadhaa ol argitaniittu ajajachuu hin dandeessu yoo barbaadanii waan barbaadan baay'eetu jira jechuudha. Intini bichaan dhabee yoo maalan dhabe beektu kaawwiyaa kan bishaan itti namu sanan dhabe meeshaan hundumtuun jira birrii isaa argitanii ittuu eeleen isa amma akka ta'e qumsaatiniin isa amma akka ta'e yaa kaffee isaa wajjin qumsaatiniin suni birrii 10,000 mana isii gaanaan jette siniin jedha. Ajajachuu hin dandeessu waan maalumaafuu daawwadha bakka na oolee sin daawwachiisaa oole sinii galee. Agartanii fooqin biyya keenyaa wanni fakkaatu Addis Ababaa jira furnoo nyaachaa 150 ta'e waan ijaarsaati. Agartanii fooqin biyya keenyaa akka hin bareeddu. Biyya ormaa bicha allaalinaa fooqin asis hin jira. Kanatti bareeda laala. Qoomee ani kaamera keen galuu gisee tokko kanallee na laalaan. Kana fakkaadhaanis. Illee kana fakkaadha. Asiin mul'atu maal gargaara? Qoomeen kana hin jedhu fooqiin kun maaltu keessatti hojjetama? Isa miti guddaa miti asii kun. Kuni manoora namaati kun nama dhuunfaa. Akkasii agartanii kun fooqirra sin jiraattu birrii daasfooroonni dhuftanii warra Ameerikaa jirtanis yaadda inni lafa bichaatti kiraayiin fuutanii jechuun asirraa afaan bitattu birruma miliyeenuma 7 wayiinatti erga gatii daldaalinatti hojjisanii hin bita. Agartanii waan bareedu beekuma isinitti agarsiisu manii waan biyya keenya keessaa kun marga jijjiranii amma kan ganna waan ta'eef akkana babbareedu laala. Kana sheerii godhanii dhiisanis laayikii fi sabskiraaybii haa godhanii warra addisi sheerii isaantu beeka akkatti bareedu argitanii gibbii duuba moonaan isin akkatti warqee dhaabbatan beektu hundumti keessan ijoollee gaxariiti waan taatanii akka ammaa afaan arabaa dubbattan miti wal beennaa sabiinaa wal beennaa sabiinaa ilaalaa finfinnee hin bareeddu iddoo ijoon nannee beektu iddoo ijoo dhannee dhufne garuu achitti viidiyoo waraabuu hin barbaanne ani argitanii. Argitanii fakka ishiin bareeddu. Hawwaa biyya keessan keessa biddeen bichaa hawwitu. Namni koo wasaa bira naasaa deemee viidiyoo naasaa deemee beekaa shi. Masoof dha laala fooqin akka bareeddu. Waani waldaadhaa kun. Hara waldaa maaliiti? Taabbellaa kana dubbachuu dandeessu. Indee karaa kana dhufeen beeku anumtu. Agartanii warri akaakee mannaara maal jedhama iddoo humnatti mana ilaa bade kun immoo ijaaramaara kana natti ijaarsisaa argartanii mashaallaa naa jedhaa asumarra abbaate maal kan akkanaan ijaarsisattee duba duddaan galte kofal ture dubbadhu mee dhuguma kun laalaa argitanii nan ijaarsisaa dhuguma seenaa sin ulaan jiraan namicha dhaabattee dubbattu maa fiiddaa soorsa dhaabadhu dubbadhu. Bata miti bareeda jechuun waan ashaakalti waan marga fakkaatu kun margi kun bareeda dinqoos taa'e. Sitti bareede. Guriin falla agartan ashaakalti biyya abbaa keessanii Itoophiyaa keessanii oshin bareeddu gibbii nama ani waan intini kana nan jaalladha kanaaf waan marga kanaaf isinitti agarsiisa. Malee kanarraa maal baranna jettanii immoo namallee narrattanii aboo waaqayyo isin eebbisu dhugaa waaqaan isin jaalladha. Koomintii namoota baay'ee nan laala yuutuubaroota kaan jala galee nama arrabsu foon haadha koo diraachuun foon haadha koo nama arrabsu. Sinan jaalladhaanis beekaa sin agarsiisaara biyyi keessa waan fakkaattu.
Amma viidiyoo hin biraa walitti deebinutti jinagaa wallu argu. Ciao 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 din. Ciao din. Iddoo daawwataa ooltanii waan feetan ajajachuu dandeessu. Ciao ciao.